Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Hadin ke jing sateng labun snem ban pendap ya ke jing china ya ke PHC ke badan harat nong beri ke baha bapok shenong kebet Riboy district menda ke sengi nagaliang jong UMLA ke nong po constituency wa Meral Bonds im ha ke jing senran lang jong joint director ke Dr. B Lengdo ke DMHO jong district ke Dr. B Momen ki rang ba shenong ke thany usim ke nong beri wa BS sim kilalet ban jurip ya ke PHC bantip hadu ka no ke jing tre ya ke PHC ke ladam Habalet jurip mentakas ngi nagaliang jong executive engineer uba RA Wanyang ulapan pau baga jing bom don jong ga kalong ga daw jong ga jing sakut ke jing sina namar haga por ga pentrei ro ya ga la shuten kumban supan ken mau bahadin prasnem palawan banbu yang mau nong rem kata haga arpoi trik Julai jong stem arhajar khatnyo daw Dr. Didi Lepang ubabat kumu chief advisor ke Sarkar Jela haga jing don lang jong ga kong Roshan Warjri kabadi ke menteri sarkar ke bapet ke tenat ke kot ke kya jong sarkar Jela haki to kisnem bad day house nem arhajar alquar la sedang bantrei bad ban sena ye gene PHC bad menta kesingi lala ban saki bekumba prap 100% la deb ban sena ye gene building jong ke PHC harat nong pri habai jingkran nagaliang jong ba Meral Bonds im ulong ban nagaliang jong ukwa ban thung shwai ki kam gi bathli ha gene PHC khnang ba on nang la ban ai ye jing sekri ke babiang sing pej ba jong ne ka thany bad kini gi kam gi bala gi kenthop nadu ki doktor ki nurse ki LDA bad ki grade 4 hagene ki juga sengi kene gunhun kala lejru ban jurip ya ka saw nong beri sub center bad hagene ki jing le jurip lala ba shibun ba ki jingduna ki don hagene ka sub center Ngidap ing sokemen ngawa krau ban iya ke jing gat jong ka kam kumban shu pentip syaki rano song snong gibi baga jing pentre ya kene ka sonong beri PHC wa ya ka physical progress ya ke civil work along kumba rapusan persen ke jing ya ka kam kisah astang katu kat ne ki bentah ki badang pendep kini ki sngi ki banwan bat kumju ru am da sngi habangi yo ban pej dalade ha ke jing dan rengkat bat kini nang alam senong bat ke officer gitu jongi tidak bagi dokumen ba ingit scam ba koloi kat bala salah ban pendep no ya kejing snai kene ka PHC bat ha keju ke pot ngin sedang nak ban move nak kaliang jong department ha ka bede bat ki kena post ya ki human resource sampo jong kan PHC bat ingit scam ban nak banta ban jan ya kejing syaki pat ba haka beri berkakot ke kaya ingit scam bana kaliang jong ka Sarkar Jela lengba jong ka tenat pelatengka finance department bakin ai ke jing menjur koloi kat bala haka bentai kini pos kenang ba men la ban beli paj ba no bahkan yo ban syakri no ya ki paj ba jong ne ka dong bat ka thang ke ba i ke jong ni de ingit scam ba da ke jing trilang baro ba kene ke jing tumu kan long ka ba job bat kene PHC kan la ban tekam koloi kat bala Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendriwei ar nyolai